lotu. Atua mafi, whawhetai pete whawhetai mau moui, mau sia mai e pongpong I whakakoloa koe, raksa pate wai mahina, wafe wa, whawhetai e koe whangamari, o ke kei tuku mai ke mau wako I ho wholofola, whakaloto lahi a maa ki mau tolu, toko nia kau malanga, kau wako naki, ai mea te pū ke whakamakalohi ho mau lau maari e mau wofi at ke a Fiona, whai e tau whia au, mi he mo ui koe ni, au rewa ko mau sia I tāni ti mau whanonga ki ai tāpe ki nai platform e tāo pe mo koe sisu, a mai poroklama ako tohi tāpu whakawiki, ngahi pongpong sa pate kotoa pe toko nia o mau ngai lau maari e, kau ngā pirikim, kau ngā whanonga, ko ngā ko pirikim e ko mau whai mei taim ki tāni ti, wawhau sisu Christ ka mau wha mo ui, e meni. Malo mo lelei, malo lelei ba whakalau maari e, whanau mo whakamahapuna hau eiki, kau maha hamata apore, kau taki lotu, kau whaifkau, kau ngā karistiane, maha ki mau tolo kotoa pe, mo whakau mai ke tau whanonga, ba mo e ngahi platform e tau pe mo koe sisu, e tau ngahi ako malanga, ka mawhoke tau ngahi ako tohi tapu, pa kou tui hange koe lotu, ka mata aki e tau ako tohi tapu e aho ni, te tau whengahi e tau koe ni wafe mau uowa, e tau whanonga e tau ako tohi tapu, whaka mama e potfo ngahi wholofola whakasapate, ke toko nia ia ke kau malanga, toko nia ia ke haka whiwhi anga paki, kau maha e tau mo ui whakafoi tui e tau pirikimi mei taimi, e tau au sia I tā niti tau whanonga ki ai. Ko ia o ki mau tolu, wangi teke mau mea ai, ko te pongpong tu si te kotoa pe, whai ai e tau ngahi ako malanga. Live stream pe ia he tau YouTube channel, tau pe mo koe sisu. Ko ngahi pongpong I sāpate, whai ai e tau ngahi ako toi tapu, e tau kini, pa mo e tau holo, e ngahi potfolofola, e ngahi sāpate kimua, ku ngā ke toko nia, ke mau tolu, ke mau malanga, ma ki tau tolu kau ngā whanonga, ma ki tau tolu mo koe ke mea mai, o tui e ao ngā pe ka ki tau tolu. O tui ko tāpua ki e tau poroklama, koe pa te tau whenga ke whanonga I ai whui re so ni e whā. Ai ngahi re sāme, ka mai re so me whakamotua, mahano ipseri, pa mo re so me he kōsperi, hāhono ngahi whawhetau laki ki nau tolu, te lawa whawai ha whui malanga. E hange koe whare I whaika ki tau tolu, tau te whito ke he we siri ana, ko ngā karistiane, le leiange te malanga he sāpate, he kōsperi, pa te oni kotoa mai a ngahi potfolofola ke he kotoa sāme, te son me whakamotua mo ipseri, o whakaafo taha ki nau tolu he whekau o e kōsperi, ke whakaao ke kakai e siasi. Kai ke he tauataina pe tau tolu, te tau malanga he whakamotua, ka kupau ke whe tala noa aki, pe afo taha, iai pea ki whoi whekau I ai taha. Te nau tataha e te nau tāu taha kotoa ki ai ai ngahi re soni kotoa. Pako amanaki, pako tui e tokonia ka te tau tolu whaamu, a pau teke ke whora mai tau porokalama, a subscribe mai ke tau YouTube channel, a tau pe mo koe sisu, follow up pe ko like mai e tau Facebook, a tau pe mo koe sisu, up to date ya ke tau tolu ke tau ngahi ako malanga, pongpong tu site, ka mai tau ngahi ako toi tapu e pongpong sa pate kotoa pe. Kai ke koe ki tala te upea ke tau poroklama, moanga e tau whanonga, ia ngahi pongpong sa pate kotoa pe, I he tui, e aonga di ka teke mau tolu kotoa pe kau malanga, kau ako naki, aonga whakafoi tui, ka ki tau tau kau ngā karistiane, ko ngā koe tauhi, ko tau wā, fellowship pe mo tau kotua. Ko ia koe tau ako toi tapu e aho ni, ke whito I he reso ni e whaa koe ni, whaampe hange ko whakatala noa ko ngā koe tau taimi, kai ke tau poke ho tau taimi, ko haa te tau lave in channel pe, haa te tau tala noa pe, ko haa ni ki pui tua no mo te whito e whekau e reso ni, o tau whakamao po opoi ki he kōsperi. Te tau lak tala noa he sāme uruaki, Hiria sāme uraki, tau hoko atoa ke tohi ai palofita ko sere mai a, wahe taha fitu, pa koe wesi ni maa ke honga fōru, rakolinto, ke whokau fōru, rakolinto wahe taha ni maa, wesi taha wā ke he wanoa, pa maa e whoki a tohi a ngongore leo si su klaisi, ono ki tohi e luke, wahe ono, pa koe wesi taha fitu ke he ua ono. Ai a koe ngahi re soni e whaa te tau whenga, e tau talave ki ai, tau kini, mo e holo, e toko nia ia ke whaihano malanga, ange ko whaatala noa, mea te puho tau ngai lau maari. Sāme uruaki. O tu au ke mea I he ho eiki mo tau tau kau ngā karistiane, sāme koeni, sāme ia kune tuu koe tala teu. Sāme uruaki pia whaamo oni kai sāme ua, ka pehe kau whaatolotolo toi taku koene, ka whotaha kotoa kia sāme te au ni manoa,
ke tu sa me ulaki pau pena no uhinga pau pena ia hono tabu pau pena ia hono lelei ne o mai ia sa me ulaki ke ne foto i he sa me ulaki i he talateu ke ne hangao talateu ki tau tol ke tau fononga i tohi himi o i tohi tapu pe ko tohi taanga tohi tapu a tohi o ngahi sa me ko tui hange ko mo mia ko to ape ko ulu ene sa taku tala no ia ke mea la lahi e ua ye tala no ke fu wa i hala e ua wa i hala e fononga i he lao a Sihova tala no ke wa i hala o ka kai pa mo tautea pa mo mala fa fa tapo pa mo reward ka teknau tol o ki kai ke nau tu pe kai ke nau fo pe kai ke nau nofo i tafa aki pe lao a Sihova mea ke wha ilo ka ki tau tolu, mamani e fuakawa motua lao, tala noe ki he lao. Tako lao a Sihova, ko hoi kaipeke ke whanonga he lao a Sihova, ko he hema peki tau matau mo tau hema, ko te tō ia e ngahi tau tea a Sihova, ko te lave ia e ngahi tau tea, ka kaha e tau tea a Sihova e fuakawa motua. Mea tala noa ia sa me ulaki. Iyo, tangata ngonu ia, blessing. Lea whakahe pelu ko yeshe pa ko tala no ia ki fia neka joy blessing ai monu ia e toko tahangi ko whakatala noa ki ai o whanonga i he wā i hala ko wā i hala ko iau ne whakalarau loto ki he lao a Sihova ko lao a Sihova io ane mea kai ia aho moi po ko iau ne whanonga ko iau ne mo uia ki aha ke hopo ala ke ne to ko ne mo uia lao a Sihova ko kai ke monu ia e tangata ia te kono opposite side he hawa i hala e taha e mala ia e tangata o kai o kutu pe nofo pe kau i tafa aki o haa manuki e ka kai au ke nau tauhi e lawa Sihova e ka kai au ke nau nofo ki he eki o mala ia ia kai ke tala noa ke sa mea tau whatokanga i kono opposite side he tahonga o lau whakalogu fua ki fo i sa mea ka kato monu ia mala ia monu ia maua ia mo tanga tamai ko monu ia te nau hange ko akau to ia ngai panga i mai te nau fua ia no ngai tau kai ne ongo ko ha mea te nau monu ia pe ko mala ia ka kai o nau tu pe nofo pe fo e ta fa ki ha manu ki tamai te nau hange ha kafu te puhi i pe nau tolu he viringia matangi e pe hono tau te ki nau tolu hange pe ki nau tolu ko fanga fa ta pu haveve e pehea e mo uia ka kai o kai ke nau tauhi a lao a Sihova whatonga iang e ongo fufo i wā i hala e ua koni o muna tuu ko tala teu ia o ngai sa me pa uhinga maari e pe uhinga le lei pia ka tau tau kau ngā Karistian ke tu ke mahino ka te tau tau ka toa lewa sa me uluaki o au ke sa me te au ni manoa o una nofo kotoa ke highlighti ai fo i hala e ua koni mo feinga e fatu sa me ke feri ka tau tol ke tokonia ki tau tol kau ngā Karistian ke tau whanonga e hala e monu ia hala monu ia ai monu ia koe e kai ke tau nofo kai ke tau tuu e kai ke tau fou ka tau nofo whakalau loto ki e lao a Sihova tu ia o mahino a pito feitu o uia e lao a Sihova feitu uia e monu ia uia e tāpua ki, uia e fia. Hange tala noa ke whangea wano fu mawara. Topu pia monu ia ha potu tene au ki ai. Hange hangau e uhi na pe lahi no tāpua ki. Kai nau ia o tala noa o sāme ula ki. Pau tui o se unga maari e peia. Pea mahu inga maari e hono uhi ngā tupu ai. Ka tau hoko atu ke ngai rea sau ni pa tau sio lewa. Tau mamata al whatonga hai mea na wafo taha koto ai ke tau odi ki he kosperi ko ngā ke tokonia ia e tau ngai malanga. Mahino pek tau tolu e lawa Sihova ke tau toku lawa whawhi tau laka hai ne tuhu e lawa a Sihova hange ko tau ako malanga. Tuhu e lawa Sihova ke whakawa fo ta lawa na Sihova Torah e whakamotua. Koia ne locos e whakafo. Aine na e o fongi e sio ne wai uaki. Vesi uraki ki he ua, vesi taha whao sionu wai uraki. Ko lao ko ia, Torah ko ia, ko words ko ia, locos ko ia, ko hoko ia aika kano ia Sisu Christ. Taha ko toko taha ko uhinga sāme uraki, he ne tuhu ka Sisu, ai toko taha ku nofo ia Sisu, o ku tohu he mooni ia Sisu, o ku ne tari ia Sisu, toko taha whakalarau loto ki ia Sisu, toko taha mu uia ka Sisu, toko taha ia ku monu ia. Lao ia Sihova i sāme uraki. Kaige,
tau hoko atu lewa ke sere mai a wahe taha fitu, mou mai ke he tohi he tau palofita, sere mai a wahe taha fitu, ves ni mā ke hongo furu. Tau lawe I ko toa peo ke mea I tau lawe I tau anoa tau anga maheni hono malanga ia sere mai a ko weeping prophet, ko palofita loi mata ia tau maheni tau whanongo mau pe, tau whihu I ko haunga nei loi mata ia ai, tau I pui tu a koni o sere mai ana tupu haka se mai ai o ui ke whai ne whai palofiskai I he kua mai o si paua Israeli, ko si paua siuta ia. Matu e taimda mawai ua ia o pure anga siuta, kono kolomua se usarema, pure anga toke lau Israeli kolomua sa meria. Fitu ua kaman hifo mai ai tui a Siria ia, sa koni, salamanesa, na hanto taki po pula atua a Siria. Au mani ki he ono noa tolu te teo ke aurifo ke he ai tako ko ia ka mataimia na tupu haka sere mai taimia na hoko ne uia ia sere mai ke ni hoko ko palofita ke rea fa palofita ki siuta mahina ko rea ko di mata ko ke te afu amanaki ia o si hutu unopu mai ai fa maawa o tua ia ki siuta ko no kolo moa se Jerusalem ne tu unopu mai fa maawa ko ia ne uia ne kanesa ke hake mo Babylon ke fa auha ko mea na fe mau e o tua ke tala ka sere mai tu o rea ke kakai Israeli siuta rea ke tau kovi rea ke tau wanga hala rea ke mea ku nau fai tu o rea ka te nau to pe ko rea ko ke nau to os mahino e tau tea pa te tau mata na uhinga ia e palofita lo mata ia e kai ke toa amanaki ia kai ke toa hope ia ke whakatu ameria ke hao ang os tu no ku mai ai whakamau ia was tu no ku mai koe ni koe matadi kolo e was lauta e tau ia Nebukadnezar pe mosita ke fai e tau te a ko ma koe mama pe koe hola e kakai Israeli koe kakai siuta pe mea sihoa nau mama nau tau he ngai lotu peari ngai lotu murikari aki a sihoa weeping prophet palofita e lo mata ia pa ko tu e to koni pe pa ki pui tu andau lo pe fai ai pe rea ia sere mai ia rea ia sere mai ia wa raki wa ua ono ui dai ui me fato ne fai tange ha tu o rea ke kakai te ngau ki holo to ho fo nga ko po ai one ko a palas ke taki ai mo oni kon taki siuta ko na wanga hal ko na ri aki a sihoa ko na mama o mi sihoa ko na wanga halai kai hoko mai ke se vai ta fito sere mai ia hange te to ma fa Mario lau ves nima ves yono tala no ai elea sere mai ki siuta mala ia ka koe mafi o tu ne fala he tangata hange ko ki pui tu na tau tala no ki mala ia ai mafi ko te tu ne fala he tangata te hange ha tangata au noa ia fonua mama te ho mai ke ves fitu ia mala ia hange ko sa me ulaki ves fitu pe he rewa e sere mai ki siuta ka ko mono ia e tangata tu ne fala ia si hoa ko si hoa no pare tua neongo te ua tam whaka aupa ko ni haki haka Nebukadnezar neongo te ua ngai whainata ko ni ka ke tala pe whakatua merie e ko whatongia e palofita navi rea palofita i whaka motua whatongia e prophet ko ne tala e whamau to tonu e o tua ke ngata te aratu pa mo whakatua merie pau ke na o e ua tala judgment also tell I hope amanaki ke kakai choko talange mala ia ka koe mafi ka ke tu ne fala la ya Jehova ka falala ya tangata ange kurea ka puna ke kai ke tau falala ta toka ia tangata ia ato nai o tau ai matawa pa ves fitu ka mono ia tangata o tu ne falala ya Jehova kono pare tua pa Maria pa te ke fanga Maria o lau hi wa ke ves homo fu sere Maria o pe sere Maria ko am Jehova go hakure a loto go sivi a go fua ko ike atu ke tangata o tau mono alunga o whakata tau ke fua ane whatonia. Tala noa eskatolosia, tala noa ia ke kuonga whakaosi, tala noa sere mai ke kuonga e whakamau. Tala mai e hoko e taim e hanga he o tua o whakamau i ki tau tolu whata tau ki ho tau ngai whaianga. Ai meonga e ne tohu ke kuonga whakaosi ane tau ke whanonga ia o ke tohi whakaha. Ka koe kuonga whakaosi ne koe kuonga whakamau le haka Nebukadnezar. Mahi o ne hanga he o tua whakamau ia siuta. Ho nau whaianga. Ko ne whakamau ia na nau tō he siri. Whakamau ko pau ke tau tea ki nau tō. Toka haa mea neha, ko nau tau tea ai. Hake Babylon mo Nebukadnezar.
ke whakaau hasita. Nau tō he siwi, nau ri aki a siho, nau whalala na toke iwi e tangata, nau whalala na toke e poto e tangata, kai ri aki a siho wai koho nau pāre tua. Ai ko tala noa ia sere bai a wahe taha fitu, mes nima ki hongo fu, tau whakatala noa ki hono ki pui tu anau no, tau hoko mai ki he vesi ko maho inga maaria ka ki tau tō. Tā koe anga hala, te tau te whok pe tau tō link ke sāme uruaki. Ke kotofa e fui hala e ua. O tō pehe e hala e monu ia, tene monu ia. Aki ha, e te whalala ki he lawa si hoa. Lawa si hoa koe haia. Whalala ke si o koto pāre tua, pāra noa ka sere maia. E ko te nofo pe ki he tafa aki e tuu he kau whai kovi, haa manu ki, fau he nau aroha, te mala ia kita. O rea ka kaha ia kau pūwhanga e whakatapu, ka whamu ke tau rea aki pe. Te hoko mai e whakapau, te mala kita. Koe mai koe ke tuu e te wharala ia Sihova ko hoto pāre tua. Hoko ai, tāpu hanga e Sihova whakamau i tau whata tau ki ho tau whaianga. Mea mahu inga ke malanga kau ngā karistiani. Ko tau ngahi whaianga, ko tau ngahi ulunga e whakamau i a ki tau. O hange kone whakamau ia sita. E pehe pe te tau wao ki he kuonga whakaosi, e kuonga e tohi whakatala noa kia e tohi whakaha, e haere masi i suke whakamau a maamani kone. E whakamau i tau kone kau whai whekau, e whakamau i koe wau whatatau ki he uina e whai he eki. Whakamau i whakawhai whekau ki tau. Na e whawhaka ane whakasipi, pe nā tā whai a ngā au na ui ki taua, nā tā whai a rea whakapalo fita, nā tā whai a rea whakapalo fisai, nā tā rea o. E nā tā tukuange e kōsperi ke hau ki ngai loto whare, mo lau maari e kakai, nā tā a ahi e whakasipi e siasi, tau tolu kau se e tuata. Hoko i whakiai, whakamau. Ki tau tolu kau malanga, kau lotu whanongo, tau tolu kau ngā karistiani, mo ki tau tolu na kai peke tau tare tatoa si, e whakamau i whakapehe peki tau tolu. Māria ke ho whongi, whakamau i ki tau tolu, o whakatatau ki he fua e tau whaianga, a ngā aue na tau whai. E kai ke, sere mai awa he tāwhitu ia vesti mā, ke vesti ho fulu. Tā hoko mai rewa ki he fua o raki tohi a Paula ke kakai Korinto, wahe tahani mā pa koe vesi taha wā ke vesi ua noa. Māria o pito e tala noa koe di. Whakapui pui tu a, mea i he mautol, a we ho eki. Koe tala noa en hange ka te na e tohi e Paula, a tohi ki Korinto mi Efeso. E koe lawa ia mata ne whanonga takai tu o tolu ne ngā we whakaevangerio i he Palestine mo i kuonga koe ni, pena ne haurewa māroro mai ki Efeso, pena whai e hongo atu e tala noa, Korinto ku hake e kovia te ki kāinga lotu i Korinto, hake e ngahi toka a te rini hala, hake e ngahi lotu ke he, mana tui hange wha malanga i ka tau toko Korinto ko ki fo i tari tau anga, whetau laki anga ia, waka hou anga ia pe me tahi kāreri, hou atu ke tahi me te reni ai, pa ko pau ke fou e ngai whakawhetongi koloa, ai ko whei tuu ia taulanga hifo pe moha ke i Korinto. Pe au hika maari e pe ke hoko e ngai whaingataa koe ni. Pa koe whia mao mai me Korinto ia ka Paula, whia mao e ngāu e whakawawe ki Korinto, ka urotonga i Efesoa Paula i. Whai ai e Paula kone ngahi tohi urua kone ke whakafo te whakamanatu ke te kinau tolu e toka a te rine. Whakamanatu tam te whito ke tala noa e Māri. Tala noa e toka a te rine o e COVID-19 te. Mea ne whakamai ke whakatoka ngai he kukamata ke hake e ngahi lotu ke he. Hake e ngahi tui lotu whakakaristiane e Korinto. Pia whai ai e Paula e tohi kone ura Korinto, e toi whakamanatu ki Korinto, e toka te rini nāne maranga ki tau tolu. Ta toka te rini ai mo oni, o tau he ofa aki he wā e marriage, ai asi lahi ai a ura Korinto. Ngahi, wā e tau hi whakakovinari te, a whiohi, anga si kau mai, whakamamao pia me tau hi ai tori. Me ngahi lotu ke he me au palofita loi. Ai koi, no foi na Paula i Efeso, o whai ai ane tala noa, o whai ai ane tohi ane ipiseri ki awe ke lau e ka kai Korinto. Te toku mao whai ka maari e lau e wahe tahani mā, pa koe ves taha ua e tau reso, ni ves taha ua ke hua noa. Me mei nofo e whakau kau ia te toka te rine o toi tu umi he pekia. Mata ia whanonga ta Paula ia, ko aratu e kau malanga ia, aratu e kau whai palofita loia, na kai ke o kai te whaha toi tu uia me pekia. Kai ke toi tu umi he tangata kone once we die, that's it. That's it.
Ko tau mate pe, ko ne osia e moi o I kai ke te whai hato e tuia me pekia. Whai le mai e paula ne tohi kon, au mai ke wahe taha ni maha vesi, taha wā ke vesi wanoa. Whakamahino e paula ki Korinto I kai. Oku toe tuu ai ka kai oku nau mate pekia, tui ke eiko si sukalaisi. Ko mea e ke whakamahino e ke kakai, ka pau na e toe tuu a sisu. Tā koe polo ia e whahinga kua mohe. Ko vesi taha wā ke vesi wanoa, waha taha ni o maari au bitu. Tā ka pau kua toe tuu a sisu, koe polo ia e whahinga kua mohe. Pea whakamahino ka I tautol, kua pau ke toe tuu. Koe mate, koe pata pāia hu anga ke toe tuu ke boita ngata. Aki nau tolu te, oku nau pekia, tui he ko si sukalai. He kua si whongia e o tua ia si sukalai a mate. O kai ke hoko a mate e koe mana wae anga. Kai ke hoko a mate e koe hirifia anga ha tangata. Kau hoko a mate ia tau irofa pa ko tau fou e hala ko pa te tau hua tuai. Te tau fou atuai. Ke pure anga e o tua. Koe mate mea ne whakawhenga a palo ke whakamahino ke kakai o Korinto I kai, loi e nai, o te mou tui ke mai maranga kau palo whita loi. Ko ki nau tolo ku pe kia tui he ko si sukalaisi, ko pau ke nau toi tu. He ka pau ngai, kai ke toi tu wa si suia, paino tā ko koto lau whanoa e tau tui. Tā ko koto lau whanoa e tau lotu. Tā ko koto lau whanoa e tau ngātia ki e lotu le rea e ki. He ka pau ngai kai ke toi tu a sisu. Ka ko uhinga ko toi tu a sisu, ko unga tau I heni ai. Ko unga tau lotu ai. Ko unga tau mātia ki ai ai kosperi. Ko unga tau o ai pe po sisu. Ko unga ku hoki ai lau wholofola. Ko unga ku tuu ai haa karistiano talaki ki maman. E mahu inga tari ai e ko sisu kalaisi. Mahu inga e tui ki a sisu. He ku tau ilo whapapau e hiri ai mo uiko ni. E iai ai toi tuu. E mau ai mo I tangata. Pea ku tau tui. Ko iai ai kau holomua. Lea kai puna ke. Nai eke atu ke kau holomua. Da mo wiku nā e ha. Pa nau tari mai. I taa ne o lami neta whea. Ko ia e ma wiku nai. Mau maua ia mo I tangata. Ka tā kua pau ko tau rea me toi tuu ke nau maua e mo I tangata. Toi tuu nau maua e pure anga o tua. Tā o ku toi tuu. E tō taha tari e ko si sukaisi e taim te ne fōa e mate. Ko whihu I le mai e taha. Hau tau iri fia I te mate. Ngā tū e korona vai la si ma manta ko whelere aki ai politikare mo tangata talaku te he ko huhu mo ha tai huhu ta mo ngai fonga ke hoi mo ui mo ngai fonga ke ko ngā ko toa pia te taulawa whakapā popo ko ngā pia ko iri fia ki he mate ko iri fia ki he mate. Pako tu iau ko whakaloto lahi pia maa ki tau tolu ia. I he rea so maari au pitanga ko whakatala noa ko tau kini pen mo tau hulu. Ai mo oni o tohi a Paulo ki Korinto. Ka koe whakau kau ia. Koe nofo ki he eiki. Koe tui ki he eiki. Whakalau loto ki he ne lao. Hangi tau tala noa mai e mia saa me uraki. Hoko mai a ka saa sere mai ia. Hoko mai ka Korinto. Maho inko lao asio e monu ia. E tau tui. E tau nofo ki egi, he te kapau te tau mate. Ko pau te tau pekia, pau te tau fou he halau e whaitoka, ko pau ke tau au ki tua whaitoka. E ko hao no uhinga, he ko holo ki tau tau he wholofola e tua. Ai lao ko monu ia tō tau whalalau loto ki ai. Ai lao ko nta noa ka sere mai ai wholofola e tō tau whalala ki a sihowa. E hulu tau tau ki tua whaitoka, he wholofola ko ia. Ko tua whaitoka ko he wani ia. Ko pure anga ia o tua. Ke tau wa'ua te mo ui. O tau tolu ko pa ke hulu a tau tolu e wa'i hala. O tau wala e tau nofu ke wholofola mo tau tari e iko sisu. Mata pe, mahau te tau mata pe whaitoka. Ka hange koe whakamatala toi tapu wai whitu ia ko heri. Ke tau end up tau toko kai ke loto te pehe. Ko tau tolu ia haa karistiane. Mau tolu mea mai. Ko pau ke tau mao e tau tolu mo I tangata. Pe oa te tau mana wa he ki he mate. Io ko pau ke tau whanonga. Ko pau ke tau au ke mate. Mahalo au ka fukuoka ko motu ai fusino. Riaki atu ki whaitoka. Au ka kuonga ko where maha ki ho tau sino. Toku atu ki whaitoka. Ka ko ho tau lau maarie. Ko ho tau lau maarie.
e kei tolonga pia lau maria to taha nofo kia si whalalau loto kia lau sio whalala kia si hoa ko si hoa hono pare tua te nea o ke mate whaloto lahe paula kikorito ko pau ki ne toe tu ko pau ki ne toe tu ke hikuna mo i tangata kaunga karistiane pako tui piau koe uhi ngai e talo tu uhi ngai tau malanga e kosperi mole taime ngai ahoni e whakawhe kiki he social media whakawhe kiki pe ko haio ku hoho, whakawhe kiki pe ko haio kai ki tae hoho, whakawhe kiki ki he mea e lao, mo tu ori, no whate kaubori, kau no ia he mea atonga, rea mai, tata ko ngai a honia. Life is too short, fuono no e boi, ko whakaofi ma te tau tolu kona tau ono o fulu fitu o fulu. Ko tau ofi tato ke mate, whakaofi lewa ke he toi tapu mo e wholofola, ke kau ngā kau ia kuakori towa e tānima me stawa ke hua noa, i ho pe kia, te toi tu ma e mo i tangata. Tau tolu kone ke arake kau young couples, tala mo mo e whine mui. E kai ke mau e potoi mo i loi mau o si where mau kātoa ngai lere ko te mau o si isu. Lawa si hova, whalala ke si hova mo i pāre tua, e te tau amanaki ki aho e pekia. Tau amanaki ki ai. Ka paulewa ka tonu ia rea pe, we can't wait to go back home. Tau tala ko tau home a si isu, ai pure anga o tua, we can't wait to go back home. But at the meantime, ka koe aho di tau kei mau e mo ui. Enjoy your life. Manga i ne kosperi. Taua taina. Fia ke lotu. Fua ka venga. Whai ho ngau. O te ke aonga tau pōpula ki tato ki hataha. Pōpula tau whai e lotu. Pōpula ke tau whai ha ngau. He koe hao nia e mate. Ko pau ke tau hu ko toa ai. Ka. Ko pau ke tau te tu. O hange koe whakaiti hino Paula. Ki kolinto wa ta anima e sta hawa ke vesu ano ta ko male ke tau le son fa aussi pongo le le si su kai so ki tohi e luke pa ko wa he ono pa ko vesta fitu ke vesu ano hange ko fa ta la dona nai tokoni to fai he tau ngai ko malanga fa tu si te fa wike ko fa ampe he tau ka to ita ko tokoni a tau to ko po la he au pito e fai ngai malanga sa pa te malanga pe he kosperi ha no hinga e ko kosperi ko ta no ha tonia ka sisu tohia i he kuonga o sisu. Bagaimana tui, ko tau malanga ko tau ape hange ko pou mo teke pe mo encourage ki tau tolu kau malanga he platform e tau ape mo ko sisu. Ai maho inga kake ka malanga e whuka motua, tohi pentatike, tohi taanga, e ngai tohi lao, ngai tohi, ngai tohi tala no hau ke ipseri, ko pau ke na whamo on ko tau ape ka sisu kalais and go tala no ai e kosperi. Ai ko uhi ngai ai tau o malanga e kosperi, tau os malanga haton be e taimi o sisu. Pete tok o mai be foka wa motu a o mai ai to taanga to sabe to me palo fita mai mo ipseri ko ma defo to ipseri was haere ha kastisu mai ko to ape ki tau to ke fa ma ya ki ai fo tala no ai kosperi o ma ke talo malanga foka motu ko mantu tau atai na pe ya fili to ta ko to ape malanga foka motu a pete tok feinga mai ke te tu mai kasisu ta ke pou falo to la hiper tau to whatever pot for te tau fili pau pe ke tau whamo oni ke kolosi i he kosi sukalaisi. Kai ke vesta fitu ke vesu wa ono o luke wahe ono mo mea ko tala noa ko di ko tala noa hiki ta tau ko i a make i a mati wahe ni ma. Mati wahe ni ma ai ko tala noa i o ngoa ko piati tiu ko tala noa i malanga i mo unga. Tainge malanga i mo unga pa mo tala noa i ngahi mono ia. Ke ha pito pe no tala no e matiu wa di ma ve su lagi ke tahaua ko luke wa he non ve sta fitu ke ve su ao ki me an ke fatonga ki tau tol ko fa tala no ma pe ai tala no ma pe pui tu a luke e pa ko fa ampe ke to hit ma pe foi nota pe ma ki tau tol fa lo tola ki tau to luke tonia he fa pui tu a luke mana tu ko sentai de ko hasi uia pe fa nga ko karisi pe e ka fa to ka me pe ke tau dilo na kai ko hasi wa se a luke ko matiu ma ake pe emocione ko ka siu dinang to tau di fito ka matiu mo ma ke na fu highlight au pito ginawa ko hoko mai asisu e porque rea ya ko to ta mala ko to ta ko christology ko kristologia ya rea ko fa matala o sisu i a luke hanga fe hono fa matala e luke a sisu kristologia luke matiu ma pa mo ma ake ko na kristologia ko na fa matala o sisu ko sisu
mahi no peko alo tua ko misa ya ko alo tua na hoko ma si sue ko to fare o si au asia ya mati hongo fulu Rocky oreva mo folfola si su mo oreva mo wo ke fono sentaire mo Rocky o kuma si e loto fare ha isleri mata marco fakau kau na tui fako si su ya ka teknawa ma ka kai siu pe toki hu wa tuai ki maman ko to ko luke ya hango tala no mai he wahe fa wahe tolu wahe ua tala ko luke ya na ha wa si su ko me tu sina ko ke na sareti o de fola ya to ta pu ai se ano tahai dan la wai na hifo mai la mare mani oni ki ha mai yau ke alu ki ba man veteang nga hala fa a pu fa be eva tipi ki alu kristolo sia alu ke ya ko si su kala si mai nga hala mo maman ka to mai senitaire tala tu eluke ka maake mo mati mo sio io moni pe ko sisu ne hako mai lo to fare siu ka ko sisu mai siu mo yang hala lave ki mau to sentaire lave ki tau to tonga matu ko tau to ko sentaire na pa ki tau kau to I he ka kai kovina ni te ai o tua ka I ha isleri ka ko tau lave ki he ofa pa mu tau kovina ni te o tua na tau hu I he matapa ko speli aluke ke tau kau nga kau fakata bolu ke tau kave ko sisu na hoko mai ki maman ka to lavia ki tau to ko anga hala fa eva pipiki fa a ku lavia ki tau to ko tau inas anga ka ke ko makke anga ya ka tiau ai ko speri ko no ki to hi eluke pa si fa to ngai he vesta fitu fa matala le ya asia ye ki natura te ke feu ia pa pau te lau ya mati wa ni ma be sura ke tau au pe he mati ia pe na hakke asisu fa ta tau ma tu ke kristolosia ke te whakamatala te mo si su ai ngahi kosperi nau ke he. Pe he mati wia mo mak, nai hake a si su ke he mounga o ne whai ai malanga. Whatonga a luke, pe he si luke ia wahe ono be stafitu, pe a alu hifo ia o whakataha mo ki nau tau. Mati mo maake hake, ai ko hake he ko ia, ko olunga, ko maalunga he konga si su ka nofu anga ia siu. Hake ki olunga ke he mounga, ko luke ia ta mai na hifo na alu hifo ia whakataha mo ki nautolu ko ki nautolu ko ia uhinga ia ke kauanga hala kau seni taire au nofo anga ia ka kai na lo me kina he society na hifo ki ia si su seke mali ostala noa pe ai ki fo I vesta fitu ia ke natula o ha ki pui tua se ko aku natula ia luke hifo alu hifo si su ia o whakataha mo ki tau tamai pane tu ia pot toka rei ko lau toka o ne whai ai ne maranga ko i hanga ki tahi o taia mo saitoni na ne haua ka kai na ne whai to o ngai alanga mahaki vesta valu ko ki nau tolo foki na whakawhiu I he ngai whahai ke he nā ne whakamo ui ai nei alu hifo a si su ia alu hifo a si su ke lau toka mo toka rei o ku iai si kau kakai nau puke whakate polo iai kakai nau fie kai iai si kakai nau au noa koe kau au he kai kui ko ka kai pipiki ai ka kai mahaki ke ne alhifo asi suia whakataka mo di nauto o whai ai ne mana tui ko kristolosia whakamatala ia a luke ki a sisu maang halamo maman ko to pa aspi na tula ne toi tala no ko mati hangene whakatana na hake a sisu ia ke moga kai ke hoko whai peke vesi wanoa ko ni tohi aluka vai no vesi wanoa awe ke vesi wanoa ko tala noa ia piati ti to ngahi monu ia matu ke hepe tala noa ia e fatonga ia tala noa ia amati ui ne tohanga compare ngai ko spelling de whakahai ha pui tua ke tau ilo ai ki nau to pa ke uhinga nau ke he nau to ke highlight ti sai ka ko ika wai pe hono ngai mau inga nau to tawa ka luke ko hano unique tawa to ka mati mo ma ke wai pe na uhinga nau maria pe nau whakamoon ko to ape ke mo uia e ko si surprise vesi wanoa vesi wataha vesi watala no ai a luke hiki a luke ia ngai monu ia ka ko masiwa manatui mentality ba mo uhinga luke intention e ko spare lu fa no hito he luke everything me how mo sisu al be ke hanga hala it's all about the sin people it's all about those who liekina lo mekina he society pe he luke he vesi wato monu ia ka ku na tolo o pasiwa te ku na tolo e pura o tua vesi wataha monu ka na tolo fie kaiani he fa ma kona ki na vesi huoa
ko ngā peki moe vesi wata monu ia ka kina tolo tangi e te mo kata vesi wa monu ia ka kina tolo fehi ane kina he kakai te ku nau ka push ki mo tolo manu ki mo nau ke i homo hingoa o hange ko ha mea ku pango ko hike whanau tangata mo fia he taim ko ia mo haka he wakai o ku lahi homo totongi i he langi e koe mea pia ne whai o ku mātua ke kau palo fita whatonga iange na tula luke nofo pe luke ia ke focus pe ne ngawe focus pe ne ngawe na ke masiwa ke fie kaia ke tangi ke fehi ane kina pakotu ia mama mai ai tau proklama ako palanga ko tau malanga mo tau whatongia pa malanga ko tau o mai ke whakamalanga hake ai bo ui sika tai ko ni he society pako tau kawe ia luke na hoko mai a sisu ki mama ni ke whakamalanga hake ai ngahi mo ui koe sika kai o masiwa kakai una fie kaya ko tau whatongia ia kau malanga kau whai kau se tuat wana ngalo na whai e tau ngawe society mo tau nofo e siasi tau whatonga ia ngepe kakai maalonga kakai ko tu waho nau ongongoa wa mo nau ngahi status kakai oku high rank i nofo e siasi mo society kai lo me kina sia kakai masiwa ko kakai masiwa te tau la ko kau wito ko kau tamai mate ko kakai nau si fie kai kakai nau ta whawhita i wai ngai poru ngō wai kau ngā piri kimi whakaha mai ngai potia na o off hange ko mea ko hoko whai mai i o tau whonua i tonga hake ai peo kura mo i volcano tau whanau ke ofa ngai pure anga tau whanau ke ofa ngai siasi alu e kau taki lotu maari e au pita alu e kau taki lotu whai e tokoni alatu e lotu alatu whataha mo e tokoni pau tau te koe mea ia ko tau uia ko loke fia lahi a loke e whanongo ki hanga au e pehe tau o whatoka ngai e kau ngā whanonga sai vesi wa wha ke vesi wa ono ma furi rewa tala noa rewa a loke ia ha oia wea mo toru koloa ia hange ko whatala noa tuhu rewa a loke ke ka kai ko unofo i fuka mo unga ha oia wea ki mo toru o koloa ia e ko mo ngata ena o mo whawhia maari ho mo mau e vesi wani o ia wea mo tolo mākona e te mo fia kai hange reverse ai koe whainga para reri ia o e tohi vesi wano ke vesi wano whamatala ki he monu ia pa ho hiri ko ia pa te whamatala rewa ia ki he o ia wea koe ofo te koe hange ko tau whatala te tau whoki kotoa peke sāme uruaki sere mai mo rakorinto koe mala ia ko kai o kai nau monu ia ai kai nau nofo ke lawa si ova o yawe e pakotala noa ko a luke ia vesi wa fa pa hak mana tu he kai ke contradict ia pa mo koloa ia mantu ko pe kai nau koloa ia ko kai kristiane e me alere au pite koloa ia me fakatu koloa me tawa koloa ka tau taria si su tau ki fai fo ke ba masiva me alere pe o hinga a luke ia hadi ko fainga koloa ia e bo ia kai ma ona koloa pa na sio kita pe sio pe ka nau tol no fo pe na ki family kai pe ke si o mai ka hata mai ka kau ngā pirikim e fo si o mai ka ke kau ngā whanonga o kusi mate fe kai no fo pe mo ne rei ko koloa ia o kuhinga ke ia luke he ahoni tanga luke ko mo bolo ko mo o yawe ko ngā ko bo ki fie mari ko ne ngā tape ai e ai time te tau alo te pureanga tua ke mo rahe mo to ai o yawe ko mo tolo ma ko tau kai pe ke tau te to kaka ta to ki hata e te mo fie kai a nofo toho e sio aluke ia ke ko nga faosi e whakamaua tau tau lau ke faosi vesi wa o yawe mo tolo bo lau i lelei e kakai furi lau i lelei e kakai furi pe e koe mea pe ia na e whai he mātua ke kau palo fita ai pana tu i vesi wa noa ke vesi wa ua tala noa mo mono ia a si kakai ko neongo sio mo tangi neongo sio mo fie kai a neongo sio mo fie ne ke na mo kātaki pe e ko pau ke tauhi motoria pa pau leo te tau whenga ke whetaiaki mo sāme uaki sere mai a tahanim au wakorinto monu ia pea ki motori e mo novo masiwa ka mo tauhi e lawa siowa mo hoko pea siowa ko mo pare tua nea mo tu e kina ki tau tuha ngai mahaki whaka au hai māmani koni ngai mahaki whaka e sino te tau novo masiwa ka monu ia pea e tau fiefia ngā ko tau whalala hoko siowa ko tau pare tua ka ko o Yahweh
ko fitau laki aka ia o fo ko spirit ko na hito he elu ke hange tau le so ko to mia same uluaku sere mai au me ka kolito pa oia we aki mo tol kuna o kai ke mo tau he lawa si o wa kai ke mo hoko si ho ko mau pare tua he te mo mate ki mo to pa ka te mo to ka fitu ke ki he ka tala no ka te tau tol ko to ate au me te mo fie ka te mo ma ko dai mamani kaya aho te tau au ki hewan te mo fie kaya te mo koloa ia maman ka te tau au ki hewan he ke ha ko ki ngata pe ho fie fie au maman ka ke ko tala no pe ka tau ngo ka fo tau loto tau ngo ka fo tau lau mari e o fong ki tau tol ki ai ka ke ko la vai fo le sonie fa ko ni Pauli wa hange ko tau slere mai pe mo fa ma o pe ki tau ko te tau hanga fa ma o mahu inga pe hirio e lawa si hoa lao ko ya ko hai sisu klaisi lao ene ai ka kano ya sisu klaisi lili wo ka kan hoko tangata ai o tua ia sisu klaisi lao ko ya ke tau fala lao loto ki ai mono ia ya ka kai no fo ki ai lao ko ya ko si hoa te tau fala ke hoko e ko tau pare tua lao ko ya si hoa hange urea ka puna ke ko ya te hanga hiki e mataki roa hulu tau tolo tau wai hala tau foi fai toka u ki to fai toka ma io mate ai toko tau pekia si su tene to tu ya mo tangata lao ko si koya si hova ko tala no ke alu ke io te tau fie kaya he ahoni e maman te tau masiwa te tau tangi te tau fia ne kina ko ngako folo fola e o tua kaya he aho te tau hiwa pa mama mo tau kalauni he pure anga o tua Katawange ke o le atu tau pro kalama a ko di o tu tau hanga kin fa mama kai pot fo fola fai mo ki fa ma po pa ko tu bios mea to konia ka te mo to ka malang ki ono malanga i nga hele son ko ya tala mo no to pe ka mo to mo por ke malanga tala mo no at ka te mo to mo ka mai tawa ko to tapu si ka fai ka mo ka nga pirikim mo farea mo to mai fa malo po pa mana to ko pro kalama ko ka te fai ke e hiki ai haloto ko tangata ne lava i hangau tau whakawhetai ki ko lau mare o ni tau mai teni whakarea ki tau to e ngai konga whakaskodi tau tō hake kau ngā karistia whakamafola e ope taraki ne kōsperi ai malanga pou i ai malanga toko nia kau malanga kau ngā peke tau taraki ai fola he konga whakaskodi iyo mana tō i e tau mono ia e tau hoko si hova ko lau si wa sisu Christ whakalau loto ke amo po hoko ko tau pare tua hoko ato e tau whanonga mo na amanaki e tau mawa e mo i tangata koe ngata e tau ki polo kalama a koe whatawange a ure leia te tokon ako toi tapu ko ni ke ngahi reson ko ni ke whai e tokonia e kau malanga ange ko whakatawa noa ki bua ange kamata tau polo kalama follow up mai e tau like pa mo he tau Facebooka Facebook atau pe mo ko sisu ko tu up to date ya yang ai programa pong sa pate ko tope ko tawa ko toitap hulu ngai fola o sa pate ke kau malanga pong tu site ko tope ko tawa ko malanga to kon ya ka tau to kau malanga ai malanga ko mo ko pe ke fi hoko ko malanga dan na mo ki tau fai fatonia malanga e to kon ya ki tau to subscribe mai ke tau YouTube channel atau pe mo ko sisu ya i no ngai malanga kaya ko malanga ki mo kaya ko toitap gospel music tau Facebook au ia nga daily devotion whakaloto lahi ke tau tau ko ngā piko tau whanonga whakaaho pa mo e ko sisu Christ o whalahiat mo tala monu e whanonga ngā wai mahina e tau koin wafi maua lang ia sisu hangau e tau whai o tua mafi tau pekina mai proklama a hon pa hono follow lang ia pe sisu hangau mau whai tau mau ke fia mata mai mau lalaka pe mau ngā mau tuhaki pe popo waki ke talaki e fola eki e ko kuangan ko whainga taku oho e kovi moi whiri he tapa ke ma whaam ke hao whaki ho mau tau tangata e tala wau moi whine moi se mau whanau kau young couples e mau tol ko tau peka wā karistia ke hao whaki ki mau tol me ngahi kau pea ua te waro moi whiri he ngai ahon ko ngahi ke mau maa e moi tangata tāpua ke programa ko tohi tapa platform tau pe mo koi sisu wawhau sisu Christ kau mau whamu ui Amen. Maro apita fa manato atu ai pe o andangaro e lau ho fola o andangaro e lotu rilo o ki e lotu family ho tau ngai family tau poke mai ki tau tol fai tau fono apa o te tau manawa he hala fononga e taki mua pe tau pe si ho vai mak tau tol e fononga pirikimi tau fai maro apita po mea mai o mea tu afa